Maloj Pepi ne treba mnogo za sreću. Samo njeni roditelji, brat i prijatelji sa kojima može da se igra. Još ako je tu i pokoja Blatna Lokva. Onda veselju nema kraja. Pepa u programu Federalne televizije. Moj mali poni. Samo na Federalnoj televiziji. Moj mali poni. Od danas moj je iskren prijatelj. Moj mali poni. U moj život lako ući će on. Avantura, zabava, s njim je tako svaki dan. Širi ljubav, volite, tvoje snove u javu pretvorit će. Moj mali poni. Mi smo stvarno bliski prijatelji. Moj mali poni na Federalnoj televiziji. On je lukav i zločest, beskrajno lijen. Osim kada treba da jede, gleda televiziju ili maltretira svog gazdu Johna i njegovog psa Odija. Jer on je Garfield. U svijetu misterija, tajni i opasnosti uvijek pobjeđuje detektiv nemoguće. Animirana serija Marti Misterija.